Go. My naam is Ruth Esther van Noorden. Ek is 'n Damara Nama sprekende persoon. Ek woon in Arandis nou. En ek hou van tennis speel. Ek hou van lees en ek hou van kos kook tradisionele kos. En ek hou daarvan om elke ding wat ek nie kan doen nie te kan doen. En ek is baie lief vir my land Namibië omdat ek hier groot geword het. Ek hou baie van Afrikaans. Afrikaans is maklik. Elisabeth het ook gou Afrikaans kom geleer en sy praat Afrikaans. Right now in English. My name is Ruth Esther van Noorden. I grew up in Luderitz. Luderitz is my hometown. But I'm now in Arandis. I stay here in Arandis with my sister's kids. And sometimes my grandchildren visit me, even me here in Arandis. Arandis is a quiet place. It's a desert. But I enjoy the quiet moments here in Arandis. Everybody's for himself or for herself. No robbery, no stealing around in Arandis. Come visit our place, Arandis. It's a very nice, quiet town. Lovely.